laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina ومن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صلى الله تعالى على خير الورى سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين الأخيار من الخلفاء الراشدين وشهداء بدر وأحد وعلى جميع من تبعهم إلى يوم الدين. أحباب الكرام، عباد الله، أوصيكم ونفسي بأمرين: تقوى الله تعالى والانتباه. أعني رجوعا إلى مصدر قوة السلف الصالحين، مصدر قولهم وقوتهم على أعدائهم كثيرا، منها الإيثار وحب الخير للغير. عباد الله، ما هو الإيثار؟ يقال بأن الإيثار هو شعور نفسي يترتب على تقدير الإنسان غيره على نفسه في الخيرات والمصالح الشكلية النافعة، بشرط أن يكون الإيثار أو أن يكون ذلك لوجه الله الكريم. حسبنا في الإيثار أن القرآن الكريم سجل للأنصار سورة راقية من سور الإخاء والمواساة والإيثار والطاعات. قال تعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بهذا إن يأتي الله سبحانه وتعالى يأتي الله يقولون لنا فوقي رتاجة فمنفو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الله فوقي ركنا ربعين rondi ɗiɗo tagi ko mungol fawtori hakkikeji mum ɗin e nemaji mum ɗin. E yetti Allah eɗen seeɗito reweteɗo o ala si wona kanko Allah. eɗen seeɗito wonde annabijo meɗen Muhammad ko nelaɗo Allah e ko o subaɗo suuta e nder tagu mum. huwa hayrul anam, kanko woni ɓurɗo moƴƴude on e windere nde. kanko woni ɓurɗo on e sabu mum fuu ko allahu subhanahu wa ta'ala jotta mum. allahu subhanahu wa ta'ala subike mo ko kanko du woni daɗuɗo immorde jikkuji bonɗi e jikkuji kanuɗi nefiniɗi. kanko tun allahu subhanahu wa ta'ala woni ko laɓɓine ɗum. oɗo nenaɗo en torike Allah yo Allah beebi jamɗe kisi e makko, sabu en seedi kise wonde ko jiyaɗo Allah, ko nenaɗo Allah, ko en seede o yettini nulal ngal, o totti hoolare nden o naɓani moftude reewi. yo Allah beebi jamɗe kisi e makko, kanko e yimɓe benegon makko laaɓuɓe laɓɓinaɓe, sabu ɓengure nelaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam ko laɓɓinaɓe. alqur'ana eɗo yewti ɗum, alqur'ana eno ɓangini ɗum: innama yuridu llahu liyutahhirakum ahla albeyti tathira. allah ko faandi ko laɓɓingol yimɓe ɓengure annabaku mum laaɓal timmugal. yo allah ɓeydi jamɗe kisi e sahabaɓe nelaɗo ɓen suɓaɓe suuta ɓurɓe moƴƴude ɓen e sabu mum ɓaawo annabaɓe ɓen. abdoulah ibnu mas'ud rahi radiallahu taala anhu o maaki nadara allahu fi qulubi l'ibad wa wajada anna qalba muhammadin atyabuha wa htarahu nabiyan. allah ndaaru ɓerde sabu makko mum fuu ko tawi ko ɓerde annabijo meɗen muhammadu nden ɓuri laaɓude, ko suɓi nden noon o waɗi mo annabajo. summa nadara ila qulubi l'ibad wa arafa bi ilmihi anna quluba al ashab atharuha wa htarahum linnabiyi sahaba. o yirti kadi o ndaari ɓerde sabu heɗitin mum fof ko tawi ko ɓerde sahaba ɓe ɓuri moƴƴude, o suɓi ɓen noon o waɗi ɓe wondiɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. yo Allah ɓeydu jamɓe kisi e maɓɓe kamɓe sahaba ɓe eɗen ndangal irtirɗo ɓaawo nelaɗo on jokki l'islamu on, jokkiri l'islamu ono nelaɗo jokkirno noon. e yimɓe tedduɓe jiyaɓe Allah, haray miɗo wasiyo hoore am, wasiyo dendangal sawdaɓe ɓen hannde e dendangal julɓe sikkam ɓen piiji ɗiɗi.
ara noon ɗum ko wolotaako comme ɓaawo mum kulol Allah ɗiɗaɓum ɗum wattangol haqqil ko wiyete al intiba'u ko mana al intiba ko ɗum wiyete prise de conscience mana accitugol haqqil e piiji ɗin accitangol gurdal ngal haqqil ñande weeti wo bani adama jeɗe joyre goo ñande on ɗiɗi tatti wo o miijiti o accitani yaati on haqqil makko kin o ɓeydoto nden ñande windande goo hay so fonta e defte ɗin o jangi ko musidɓe wiɗi adduniya mali'a bil ulum aduna on no heewi dow gande ba'duha fil kutub wa ba'duha fin nas jogayɗen gande ɗon ino ka nder defte jogayɗen gande ɗon ino yimɓe ɓen jogayɗen gande ɗon ino waali ka defte jogayɗen gande ɗon ino yimɓe ɓen haray komi faandi ɗo ko ruttagol e ɓulirɗe cembe e doole moƴƴuɓe araɓe feƴƴuɓe ɓen ɓaawo ɓe foolino enen en foolaama aramɓe moƴƴuɓe foolino enen en foolaama kamɓe ari ko ɓe victorie enen hannde koyen vaincu enen hannde koyen foolaaɓe koyen waawaaɓe jooni noon ka ɓe rewnoo ɗon ɓe fooli ɓe waawi enen kadi koyen rutto ɗon mbela jo allahu subhanahu wa taala sembinira en doole jo sembinirnooɓe ɓen sabu fooleede e foolugol ko piiji ɗiɗi ɗi Allah wii o waɗi ɗin fika yimɓe ɓen tasko tilkal ayyamu nudawiluha bayna nnas foolugol ngol e fooleede nden mi waɗi ɗin ñalɗi ɗon ɗiɗi yiilondirayɗi yiltodirayɗi hakkundeji yimɓe ɓen jeni wi ɗon haray ɓulirde mana ɓulirde polgal e doole maɓɓe kamɓe moƴƴuɓe aramɓe ɓen e dow ayɓe maɓɓe ɓen ino ɗuuɗi ɓe wawata e nder khutba gooto lintugol kaɓe rewruno ɗon fof ha ɓe foodi kono en jantoto tun jogay ɗin ɗon ko wiyete al isar wa hubbil hayri lil gayri jomiraɓe jande ɓen ko nimbindirta ɗum ɗo ka defte ko wiyete isaru ko ɗum wiyete ka pulal e ɓurningol goɗɗo mana ɓurmugol goɗɗo e hoore mum daranagol haaju goɗɗo fiyo Allah darano haaju ma on mana yiɓugol hitte yimɓe ɓen e dow maɗa ɓuri ko hittinɗa kon fi hoore maɗa ko ɗum wiyete al isar isar on no fiire kadi wiye yiɗangol moƴƴere nden yimɓe ɓen hubbul hayri lil gayri yiɗangol moƴƴere nden tana muɗum ɓe wi wo haray jeyaɓe Allah ko honɗum wiyete e isaru ɓurnugol goɗɗo e hoore mum ɓurnintinagol jaɓugol yi'ugol hitte yimɓe ɓen e dow muɗum o wi yuqalu ino wi'e bi anna al isara huwa shu'uru nafsiyun yatarattabu alayhi tafdilu l insani gayrihi ala nafsihi wo ko wiyete isaru ɓurnugol goɗɗo e hoore mum wo ɗum koko sohlte ka ɓernde ga wona haala wona dampere wona uddere wona sonko wona hunde koko waaloto ka ɓernde ga tawa on tigi dariɗo yeeso makko on imo hittini fi on tigi ɓuri ko hittini fi hoore makko kon o wi noon ɗum ino fawodira e dow yiɗangol nde neɗɗo yiɗata ɓural immo muɗum e dow muɗum nde neɗɗo yiɗata ɓural immo muɗum e dow hoore muɗum ka moƴƴereji e ka nafaaji ko wiyete kon almasalihu shaksiya annafiya ko wiyete kon intérêt personnel on kon tawa neɗɗo on no yiɗi ɗimmojo makko on intérêt personnel on imo suɓanimo ɗimmo makko on ɓuri hoore makko ɓe wi wo la yakunu dinu dinan hatta yakuna hada al isaru khuluqul muslimin wo noon haray diina kan wonata diina tigi tigiha han tawa o jikkuɗo ko jikku julɓe ɓen tawa julɗo fof no yii ɗimmo makko on fewno ɗon imo hittini fi ɗimmo makko on ɓuri ko hittinani hoore makko kon imo hittini fi haaju ɗimmo makko julɗo on ɓuri ko hittinani haaju makko on kon imo hittini fi teddungal ɗimmo makko on ɓuri ko hittinani teddungal makko ngal o wii jomiraɓe jamɓe ɓen maaki si ɗum ɗo wonaari e julɗo ɓen haray diina ka woni diina ka ɗengal haray wonaari diina tigi tigiyaka sifa ka fewni en ɗo hannde o wii kono noon ɗum ɗon kadi nafata kadi ɓurnugol goɗɗo e hoore mum nafata han tawa waɗɗo ɗum on ko waɗiri ɗum ko fi Allah wona fiyo hette rewugol jangol mana ko pulugol tawata kon arana ɗaɓɓugol toɓɓe on ɗiɗi waɗiri sa ko on ɗiɗi waɗiri koni wajhillahi lkarim sabu Allah hewte ka Qur'an kala ko golla taynati makko golla jommum ala barjari ka makko wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda kana ko goɗɗo golli taynati Allah golliri
are ka Allah wala barjari o do ta jirdi muɗum o wi yoni ka alqur'ana wonde alqur'ana are teddude den de winda ni e de maami ni ko ɓeeta kamɓe madina waɗuno kon immorde en mbaaɗi sewndi e mbaadiji ko wiyete nene gooto yaagal e yaññalngol ɓiɗɗo muɗum e ɓurngol ɓiɗɗo muɗum e hoore mum o wi yoni e ko qur'ana enregistré ɗum ɗo sajjada dalika alqur'ana enregistré ɗum wa zaka yutla aw tutla ila qiyami saa ɗum jangete ha ñande allah taggi leydi mum ko honɗum woni ɗum koko ɓeeta kamɓe madina ansar yankoɓe ɓen koɓe waɗanno ɓe maɓɓe julɓe iwruɓe makka ɓen ferunoɓe ɓen yalti ka galleji mum yaltidare e goɗɗum yalti ka galleji mum folli e laamu mum folli e teddude mum ari ka saare madina wonti yin koye lo'u koye jaasu koye si koye wallaka koye gaynata goɗɗum madina yankoɓe ɓen mana ta kamɓe madina ɓen alladina tabawwa'u dar ɓen hoɗuɓe ka saare madina ɗon aɗoɓeya arde ɓen ɗon jippiti e teddude mum ɗen e nemaji mum ɗin e weeli foti mum on e teddude mum ɗen e laamuji mum ɗin e konnguɗi maɓɓe ɗittuɗi ɗin ɓe jippiti ɓe accani hoɓɓe maɓɓe sippe maɓɓe yuruɓe madina allahu subahana taala o wela ɗen golle ɗon o windi ɗe e qur'an o wela ɗen golle ɗon o windi ɗe al qur'an ka suratu hasrin e aya 6 toɓɓewol ngol no wiye e kamiluje goo suratul ansar wal muhajirin suratul ansar wal muhajirin e ngol wiye kadi suratul isar cortewol ka julɗo ɓurni julɗo ɗimmo mum e hoore muɗum ka julɗo yittini haaju ɗimmo muɗum ɓuri haaju muɗum donc e noone goo kadi no wiye kadi suratul hashri ka aya jeenaya ko allah daɗi wallazina ɓen tabawwa'u dar ɓe hoɗunoɓe ka saare wal imana ɓe hoɗi e nder gonɗinal ngal ko ɗum si jando goo imamul marahi binduɗo tafsirure nde mujalla telere 4 o maaki ka o firi suratu hashri ɗon o maaki heɗe allah no yewta istamiu ila rabbikum yukallimukum heɗe jooma mon ino yewta on julɓe alladina ɓen tabawwa'u dara hoɗuɓe ka saare madina wal imana wawon ɗon ko atfu bi mana alladina ɓen ɓe woni fayilo on o wiyete ismul mawsul on alladina on woni e mana fayilo on tabawwa on woni fiilo on addara woni maf'ulun bihi on al imana woni maf'ulu thani on o wi nanowo arabu no andi allah yewti ɗo ko hawni nanowo arabu no andi allah yewti ɗo yewtere hawnide ɓe hoɗi ka saare madina yirti ɓe hoɗi ka nder gonɗinal kadi tabawwa'u dara ɓe hoɗi ka saare madina wal imana e ka nder gonɗinal kadi mana haulayi kana al imanu aw sara al imanu sakanan lahum gonɗinal ngal wonti hoɗo maɓɓe o wiyete imanu kom wonti hoɗo maɓɓe ka ɓe hoɗa ɓe hoɗari ɗum ka nder galleji maɓɓe ɓe mooɓi bagagiji maɓɓe e cuuɗi maɓɓe e masiuji maɓɓe e alaji maɓɓe fof ɓe naati ka nder gonɗinal ɓe hoɗi nder toon tawi haajuji maɓɓe ɗin fof ko ka nder iman allah daali min qablihim ɓe hoɗi ka saare madina e gonɗinal ngal aɗo ɓeya iwnode makka hari ɓeyde madina to ngeri l'islam mo ɓe ko humbirta ko kote mum on kollo hizbindi ma ladayhim farihun hande so landike siya ko mo mari tonga e julɓe fof ɓe yettoma ko kamɓe sa landike suufiyankoɓe ɓe yettoma ko kamɓe sa landike yimɓe sunna ɓen ko homɓe ɓe wiyay ko kamɓe sa yiidi ay catholique ɓe a wi qui a raison ɓe nay c'est nous sa yiidi al yahuda ɓe ayni who has right ɓe wiyay oui ko ɓene jefti tonga kullu hisbin fedde ɓe bima ladayhim ko woni konka maɓɓe ɗon farihuna ɓe hooli ɗum weltori hono tuma goɗɗo weltorta hunde ko taga o hooli hi nde wondanimo intérêt o weltorode noon hay ɓiɓɓe maɓɓe mo nulata waɗa on ɗon haɗa weltorimo ɗa bunginimo mana mo ɓeeno sikka ka wontiri ɗon ko ɗon woni gonga on kono noon gonga on ko delaɓe sahaba e wonno komin muɗum sino yo halaka laaɓu iwtuɓe makka ɓe no felliti nden ñande julɗo ala ɓurɗo ɓe sabu nelaɗo piyama makka ko kamɓe piiɗa nelaɗo yennama makka kamɓe yenniɗa nelaɗo raɗama makka kamɓe raɗita nelaɗo yalti makka ko kamɓe yaltiti kono allah yewtire noon ka suratu al imran inna allaha la yudiru amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'duhum min ba'd walladina ukhriju min diyarihim fi awwali lhashr ɓe yaltinaɓe ka galleji maɓɓe ka soggalle ananere ko dina raɗa makka donc ɓeɗo no felliti julɗo ala ɓurɗo ɓe moƴƴude nelaɗo piyama ko kamɓe piiɗa
nelaɗo jattama kamɓe jattida, nelaɗo yennama kamɓe yinnida, nelaɗo raɗama kamɓe raɗoɗa, nelaɗo yalti ko kamɓe yaltidi, seno sikka ala ɓurɗo ɓe ko ɗum Allah wi'i wallazina ɓeya madina to tabawwa'u dara ɓen hoɗi madina wal imana ɓe hoɗi kadi kadi gonɗirgonɗinan min qablihim aɗo ɓe yude makka ara madina. Andi Allah jogitiɗoɓe madina ɓen wonde ko kamɓe ɓuuri yawa ɓe piyaka ɓe yennaka ɓe raɗaka kono ɓay tum ɓe yaraɗoy ke piye yenne sonkane yaltine ka mum araka maɓɓe ɓe yaltaka galleji maɓɓe ɓe werna ɓeya ɓe jonnita ɓeya teddungal maɓɓe ngal Allah wi kamɓe ɓuuri yandake famille ɓeya no piya raɗa yenna jatta aybina sonkana waɗa exil ko wiyete ko wanted ɓeeɗo alay ɓe mo hendaɗo o ko waɗeteɗo wuuri maayi kondanaɓe a mort ɓeeɗo dogi yalti si ɓeeɗo heɓaari ka hoɗa ka weera ko dankoɓe moƴƴo e maɓɓe waɗanaɓe gurna maɓɓe ɗan bonayi igan waɗɗo ɗum ngo Allah wi no ɓuri o yara noon tun fami yewtirni wernuɗo ɓeeɗo gamɓe heɓi équilibre ka gurna maɓɓe ɓe waawi ñiiɓude kamɓe kadi ɓe heɓi konngol ɓe heɓi hoɗo ɓe heɓi noon no ɓe gollitirra diina maɓɓe kañe hoore ɓuttu Allah wi on ɗon no ɓuri o yattamdinaɗo toofi diina kam ko ɗum woni min kablihim on firo aya o tabawwa'u dara wal imana min qablihim min qabli al muhajirin ɓe hoɗi ka nder gomɗinan aɗo muhajiruna e natude ka gomɗinan Allah daali yuhibbuna man hajara ilayhim kala noon doguɗo ari ka maɓɓe fattini ka maɓɓe iɓe yiɗi mo en tant que ko julɗo hayti ko keefeero dogi fattini julɗo ko ɗum Allah wi wa in ahadun min al mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah da hayti ko sirko ɓen dogi ari fattini kama fattinmo ɗon sornitumo ɗon wernamo ɗon dankoɗamo moƴƴoɗa e makko ɗon ha o nana daali e jawma kono noon ta hoolomo de en tant que wonaari julɗo la imana lahu hoolaare nden kam ɗum ɗon keefeero jonnaka hoolaare kono dankagol keefeero on moƴƴo e makko bela jo o taway ko kaaɗo diina woni yurmede tage ko ngon o nooto diina kan ɗum ɗon ko enen julɓe ɗaɓɓiraaɓe ɓe bono e men moƴƴo men ni maɓɓe idfa billati hiya ahsan ɓe bono e meɗen ene moƴƴoɗen e maɓɓe ngam kamɓe ɓe annda moƴƴiki ɓe wi o alkhayru min sun ɓe wi alkhayru ida kana sun alkafir yakunu natijati man sami'a dhalika ta'ajjuban si tawi keefeero waɗi ko moƴƴani neɗɗo nanɗo ɗum wo ngantay julɗo waɗi ko moƴƴi kon hay goto nanta ɗum wiya kaawe par ce que ko anndiraɗo ɗum ka suratu hasrin ɗo Allah daari yuhibbuna man hajara ilayhim kala doguɗo ari ka maɓɓe on no welaɓe ɓe yiɗi mum wa yusiruna eɓe ɓurna ala anfusihim e dow hoore maɓɓe ɓen doguɓe ari ka maɓɓe walaw kana bihim fasasa haysi tawi ɓe wondi e hertande kamɓe ɓuri hatton jinde e moƴƴere nde ala afijide ɓe ɗen ñamete welɗo cuuɗi ɗin gande ɗaɓuɗe ɗen jardin ji ɗin teddungal ngal e konngol ngol e yiɗeede ko kamɓe ɓurno handude ɗum kono ɓe jippoto e muɗum ɓe jonna ɗum hoɓɓe maɓɓe julɗuɓe ko gade laɓɗulammaji hadis goo ɓe maki man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir fal yukrim dayfahu hadis o jele no ari e sigaji tati siga goto toon mo sellaɗi ɗiɗi ɗi no selli man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir fal yukrim jarahu ndaro noon on hadis e fewuɗe muɗum ka sanadi mo mari hella ka tugorɗe a tugorɗe ka sanad cheikh albani zakara al hadis fil mawduat o maami si hadis on no feewiri noon ɓe kala gomɗinɗo Allah yo teddin kawtal makko o wi ƴiyal sellungal ngal man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir fal yuhsin ila jarihi kala gomɗinɗo Allah ñalade sakkitinde o moƴƴe e kawtal ngal ko ɗum ɗo woni hadis selluɗo amma fal yukrim jarahu on ɗon no wowla fewna kono na ɗum ɗo woni hadis selluɗo sino famine annen diina ko diina ko gandal diina ko gandal wona kadi waɗa kadi ya hoolo hunde yaha ha mutoɗa goɗɗo yeddo ma jaka a woofino yittutoɗa wiyawa hollan laawol ngol so gandi si goɗɗo ƴettiɗo to mum joni no falayaɗe mamum ma dalaba o yehi hanko yaɗa o nangi yarngal foti kadi anga parlo so yehi ɗon e kambiya terali on o fotti e goɗɗo ɓe wimo a faggi laawol ngol o wiyata no waɗi wo joni ka pelet o yiltoto o ara o hetta laawol yaha e ngol ko fokkiti ɗon awa diina ko neɗɗo neeɓi wo ka diina ti hetti fallito ɗon ko hooliɗa wo ko hooliɗa ko so hayɗi yiltoma wonde ko faljo jaɓ par ce que en jeeya diina ko en tagiraɓe noon fi kaɗo diina wama halaktu ljinna wal insa illa liyabudun annabijo sallallah alih w sallam imam boukhari filli konngol
ɗum no windi ka sahih Bukhari ka baab al isar ahadisul isar fi ɓurnugol goɗɗo e hoore mum wonde nelaaɗo heɓuno koɗo ɓaawo o koɗo ari neññande o naati ka galle nelaaɗo tawi nelaaɗo alaa ko ñaame e alaa ko nafe ɓe maakodi o koɗo ɗo haa kamɓe kadi ɓe jikkoyi goɗɗo ɓe noddi sahabajo ko ka sakamɓe Madina ɓe maaki a teeniɗo ceerno ɓeɗo heɓi ɗo noon koɗo hannde ɗum ɗo no wondallangi hannde alaa ko ñaame o yawi enen nelaaɗo a ta'adunu li an yudifa dayfu rasulillahi indi a newnanayna yo koɗo nelaaɗo o koɗo yolan nelaaɗo maaki haysi mi newnaari alhaali o newni ɓay alaa ka ko ñaame kaka waalete waalotoɗo waaloto kaka ñaamete ñaamowo ñaamata ara yiyaabe makko o yaabe ko ɗon o ɗoɗi ɓengu makko wiye heɓi hoɓɓe ko wonno wayi ko wonno nder ga ko ɓengu makko ni ko teɗani heddi kumpe bireeɗi seeɗa ɗum e kuje tewi o wiyawa saa e ɗum tinna moƴƴina fulaw debbo moƴƴini fulaw ɓe atti o daari o tawi kanko e ɓengu makko e ɓiɓɓe ɓen e koɗoji ɓe ñaami ko ɗon haarata yitere ya salimne kono nandiren de o wi ɓengu makko ɗaɗinana lampo ɓengu makko ɗaɗi lampo o wi ceerno bisimillah o yeyi ɗin onon kaka miwre ñaamo ton o yawi ɗum na sunna kono ko noon min wowiri o ɗum andi ɗon tiji go no woodi na ɗaɓɓitanteɗi ƴiyal qur'ana e hadise ɗum na sunna min jannga ɗum e juuɗe nelaaɗo Allah kono noon ɓeɗe wowiri nin kamen ɗo si wayi nin ko nin min warrata ko jogii koppiwal ngal o naɓa juuɗen nden ɗon o kurkurunno ko ɗo sikka mo ñaamude o arta o jogoniran on ko ɗo ñaami haa ɓirti o ɓaɗani ko ɗon ndiyan ko ɗo yari o wi ko honno way ko ɗo minni alhamdulillahi alladi atamani wa saqani أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. نيمو ميسيدي إهيجي وإنا أفيدي وارغا واري كانكو بيني مكو بنداري بني هاوي. ويتي بني ويهيتا كو نلابي كتو فايونا إيجا نلادو ماكي أجب الله من سنيئكم الليلة البارحة. الله نالتي يقول لما دي ناني بنغوري ماني سي أو كتو مونغان سنجيبا. Allah ngalti e maɗa hankinje ma ngari nelaaɗo maki Allah ngalti e ma ko watta ko e ndaari ɗum ɗo ceerno en tawayi ko ɗum ɗo ko ɗiɗo woni piiji ɗi ɓe rewruno ɗin e mum ɓe fooli ndaare o neɗɗo kadi maketeɗo Muzafa al Adawi mo filli konngol ko Imamu Ghazali haɗi wadde ɗum e deftere no jeli deftere makko ne yawolumi tiini ko deftere inde gilɗi moƴƴa kono noon kañen e nder mayre kadi no sikku deftere fof bonayde fof nde ñolara ko kelɗi ala ɗon hay bible no mari ko wonde e nafa ɓay bible wiya God is one wiye e unique ɗo ko gonga ɗon ka ɗowrul ha Allah ko gooto siɗe yildo noon kadi ɓe innoyi Allah no mari ɗiɗɗo kadi nde wiya ko mi woluno kono mi firti an ƴettugo nde andi wolde ko ngacca ɗon ko nde firti ko donc kader gi yawolomu din Imamul Ghazali o maaketeɗo Muzafa al Adawi wo ñande goo ñande nde harede nde Yarmouk hare nde sattuno julɓe tampi ɓe weelaaɓe ɗon ɗa ɓe watti huttiɓe wa kanu ɗon ka futtuɗo o maaya woɓɓe faɗɗe neɗa seeɗa maaya woɓɓe faɗɗo o mayde nden iwtinaɓe e nder ɗum emo heddorno sasaw ndiyan kay o yari han ɗum ɗon heddike o anditi dendirawo makko gooto no e nder de yanuɓe faɗɗa o yaari on ɗon ka dariɓe o wi mi yekkiti mi yaari dendirawo am on ka dariɓe mi andi ɗon ka liɓima ɓe wonno bande jeenayɗe heɓaari ndiyan ñande timmata sappo tawi ɓe watti yannde woɓɓe yana maaya direct o wi mi ƴetti kunsata on kanko Muzafatul Adawi o wi mi ɓe jindaka nder hakkunde fureeji ɗaɓɓitati mi yeyi siɗɗo amon tawa ma yaari mi yarnamo han o tontita mi jannga mo mayde ni o wi e nder ɗum yarmite mo waali nokku goo mimo wulla ɗon ka ha ndiyam o wi mi ari nini tum ɗum miɗo heddorɗo sasawo ndiyam o wi kami wiyata ɗo yomi juuramo ndiyam ɗam o sappanilan goɗɗo goo dow o yeetilan e haala ɗon ɗa ɗo mo wawata wolude o wi yaw yarna o to ko on ɓurilan ɗon ndede ko on aɗila yande o wi mi ari mi tawi on ko Hisham bonil As ko ɗon o fillori o wi mi tawi ko on ko Hisham bonil As mi ari ka on ɗon kadi mini tuɗum mi yarmi sinnata maali on ɗon kadi waɗi ni poocanila kappanilan goɗɗo go o wi yarnoye on ɗon ko on ɗon aɗila yande ɗon ka o wi mi yaani on tammo ɗon hewtugol ka on ɗon waali ɗon mi tawi o utti o maayi mi yirtitani ɗimmo mi tawi on ɗon kadi utti on ɗon kadi maayi mi artani ɓiɗɗo bappamo mi tawi on ɗon kadi maayi ɗon ka o wi ajaban li isari haula ihwanihim ala anfusihim o wi ngalo ndaari ko ɓeeɗo suɓi mayde fi yo ɗimmo maɓɓe daɓu ɓaawo diina kan ko innamal muminuna ihwatu o wi ndaari Imam Ghazali
o waɗi sharhu in molanaji kono no jeeya ko ngandine yewtere nden o wi ndaare ɓiɓɓe tedduɓe ndiyan danɗay a wonki wooti tato mayiɗɗa mo ɓe no yiɗi yo taw ko yarata ngaɗa o wi isan a wayani kadi ndaare siko ni wowɓe o jelo cakki tew kawtal mum waddi o jelo ñaade ha yibbani bare yibboy ka bananaje yibboy ka cambor yonite kawtal mum no weela fof noon ko julɓe aboul hasan al altaki oɗo kadi heɓuno hoɓɓe capantaɓe tato hoɓɓe ari ka makko o ngaldi e maɓɓe ɓay o ɓannanide ñamete on tawi kucciltew molanagel no kadi ñamete o wi ko onno gueɗete ko huyre wotere woni kadi ñiiri ɓeyɗi dani lampon mo Allah waɗi barke junngo mugon aɗi e huyre nde wohara e on ɗo newno nama yo ƴa on ɗo newno nama o wi lampon ngun ɗannine a capantaɓe tato moko baaɓe jooɗi ñamugol ɓe ñaami ha ɓe gayi fay lampon ngun huɓɓintinama tawi huyre nde no ko hakkude paratiwal naɓuɗo juuɗe mum memi nde wowiya ko siɓɓa mo ɓuri handude e maye jirnana on ɗon ko noon nde tournin ɗon ha ɓe irti huyre nde lutti kamiran nden toon ino ƴeli hadis no woni mo imam muslim filli koyngal dammol ittano sadaka goɗɗo irti dammol ñaami ha haari ƴetti koyngal wi ngel wi nelaaɗo ngal ari ka nelaaɗo feƴƴinani seydna aboubacre bimbi seydna aboubacre feƴƴinani oumar feƴƴinani ousmane feƴƴinani kaarijo koyngal ngal jindi madina ha ñoɓa walan sara ngal hewti kadi ka nelaaɗo allah naɓanaɗo wo koyngal ngal wiya min waɗi lebbi ɗiɗi mbimi wayri tewu kono tañini tun ceerno kaari waɗi lebbi tati naɓanegen ɗon ɓeeɗa wiya noon min waɗi yontere mbimi wayri tewu kono kaari kam waɗi jonte ɗiɗi kono koyngal ngal yiltori ha goɗɗo go wi heewi ko nelaɗo wonoɓe lebbi tati kamum sagginaka ko ɓe ɓuuri handude e ngal koyngal ɗo ngal attirana nelaɗo nene Aisha maki nelaɗo a janniɓe ɓe naniɓe faamiɓe gollitiri aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu ghafurur rahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن من العجب كل العجب لمن له لب وفكرة لهذا الدين ما نشاهده اليوم من ضعف المسلمين لماذا؟ أن أكثر وأكبر الفتن العالمية اليوم فتن في أراضي المسلمين والجواب واضح لا لشيء سوى تدمير الإسلام وتضعيف المسلمين كما زعموا ويعظ الله ولن يكبر الله ذلك ما هو يسد الله barkinorde inde Allah en neeɗi yewde ɗum ɗo anda inde makko ɗen e sifaji makko ɗin ino barkinore fama siwa asma'illahi wa sifatihi kala ko wona inde Allah e sifa Allah ɗum sellataka barkinorgol ɗum ko shirku nde neɗɗo o waɗiri majjere no wiye bida so waɗi e hoore gandal e hoore yakinako hara o waɗi shirku ano jomiraɓe gande ɗe yewtiri en ƴetti Allah fawtiɗo dendagal o andi o kalimatu rabbil alamin siro o ɓuy famari wona kalimatu rabbu o ene wiide ɗum jeyto tagre ko ngon kono tigi tigi rabbu on ko neguɗo on ko ɓay noon mo jeliyi so neɗi wona watti kulal ngal tella jeyɗo windere nden on kono mana rabbu mana kalimatu rabbu ko rabba yu rabbi tarbiyatan ɗo jeli Allah no yewti ɗum ka suratu hajji ɗa wonde وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت كلمة رب ونون بمعنى ليجي نون دي مونا ومون تتاكي فنقوني رب العالمين كيدمو بيسو نتا بيركي روالي نتا كما روالي دون دو بيساقو اسكي تنيالي بيكو ما جلو يجيبنا دون كوكو كوكو دون كوكو دارده فالله ونين جاندين leggal mango e tutuno naki ki jandi ki burki ke ma joni darde joni si a tette ko ne makki be jawa ɓurundare ɓe mbi sohluɗaɓe ɗum e jaaji donc o Allah wonɗo waɗde ɗum ɗo sifa ɗiɗo sun'at o ɗo woni rabbul alamin ɗum woni mana rabbul alamin Allah ɓeydi jam e kiki e hoore nenaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alih wa sallam kanko e ɓeygure makko nen e sahabaɓe makko ɓe yo Allah yurmi mawɓe meɗen tokkuɓe e islam o gandi kala ko goɗɗo faalama ko heeɓi taw yejjitu ko goɗɗo woni sabu hande noon gande ɗe en heeɓi gande ɗe moƴƴa mawɓe men ɗen heɓano ɗe kono Allah ko seede ko moƴƴuti maɓɓe kin e wakkilare maɓɓe nden wawi en hewtinde ka hewtude ɗen surtout du'aji maɓɓe ɗin e yiɗugol maɓɓe Allah e nelaɗo mum o
heewi e mawɓe men trompaɗo o yahi goɗɗo no ari ɗo e oɗo ɗo mooɓi koni oɗo mo fof sabu won ɗum wi mo yetti julɓe tawaɓe ɗon ɓe ko tanirawo lelaɗo an ana shérifum aw sharifum aw shurayfum ko ngol ngol o wonotto lawol o mooɓa wano ɓe ceerno ibrahima en ɓe julade allah hande ɓe yetta ko moto maɓɓe ɗo kamɓe yaaru wondare no ɓe rawlino ɓe labira ɓe ɓe wi komi tanirawo lelaɗo o mo yettata ɓe ɗum ɓeno nande de nelaɗo tinangal o ɓe wiya mino mba ɗum ka ɓuuɓi nelaɗo mi ka timɓe maɓɓe hake ko ɗum fof ko yiɗugol nelaɗo mawɓe ɓe waɗirayno ɗum ɗo si en feliɓe haray ɓe hippama en doñiɓe e yiɗugol Allah yiɗugol nelaɗo mum o ɓe waɗirno ɗum ko ɗum noon Allah woni yoɓitude ɓe e meɗe ɗe jande e ɗe feɗe e ɗe teddule ko wonɗen heɓude hannde ko yangi woɓɓe ko ɓaawo meɗen hannde to enen kadi ko mogunoɗen ko gonɗo yaari e ɗon e o wi jeyaɓe Allah no jeeya ko ngantini hannde kala julɗo jogiiɗo miijo e daskande e haqqil e aanangol oɗo l'islam ko ko wonɗen seeditaɗe hannde e hoore leydi Allah ɗi immoɓe lowre ko julɓe loyi kon hannde attention ko wiɗen julɓe ɓe no loyi e wiyaji islam no loyi de islamu lo'ata mukk ko julɓe ɓe woni lo'ude ko ɗum goɗɗo go nodduno docteur Yusuf al-Qardawi e conférence makko ka Jazira o wi docteur ma hiya asbabu du'fi l'islam fi hada al asr ko ɗum woni sababuji lowgol islam o fewno meɗen ɗo docteur o maki fassu'alu gayru sahih landal ngal ɗo ka fella landal ngal ko yawi'u ko ɗum woni sababuji lowgol julɓe l'islam kañum lo ari sabu l'islam no maafini ɓe jokkuɓe l'islam koy kono enen julɓe ɓen hannde fi meɗen maafinaɓe ɓayi ɓe waɗi hen ka ɓe faalaɗo ɓe waɗi hen ka ɓe jogiɓe haqqillaji men ɗi ɓe fawtike deedi men ɗin ɓe moƴƴinani hen haala hoy ɓe wawata moƴƴinande hoore men si haaju men yani e mum ɓe yiide maɓɓe ko ɗum woni ɓe woni otage ɓe woni kidnappaɓe hannde par l'Occident donc idan julɓe no loyi hannde sababuji ɗin no ɗuuɗi ko fiyen ɗum fitnaji ɓuɗɗi mawɓe ɗin hannde koye leydi julɓe woni waɗde ƴette misal ko fewndi kon hannde Suria e ko fewndi kon Yaman e ko fewndi kon Libye e ko fewndi kon Misra e panique mo Arabie Saoudite jogii on hannde par ce que ɓullo huta wi jolunku wiwi hoore gore ma jogike hoore gore ma jogike hoore gorejo ma goo no wayi watta ɗum jolum ɗon koye hoore ma tutti ko waɗi docteur Salmanul Awda noon ɗo guerre on fuɗɗi ɗum Irak o waɗno muhadara o winda e defte o waɗa ka journal ji o aristira o waɗa seedeji tawi adresse titre conférence on ko maga baɗal Irak maga baɗal Irak si Irak gasi ko won ɗum kadi aroyta ɓe réguli Irak ɓe waɗi ko ɓe waɗi kon Irak ha fetti joni si Irak fetti ko won ɗum kadi aroyta question o yini innama yuriduna saudia ko saudi ɓe faala tappugol Irak tappugol Yaman tappugol ɗa tappaɗa kaka fof tuti ɗo suta luttiji fof timmoto daro takko o haalanama ka pos kono noon allahu subhanahu wa taala la yukaddiru llahu dalik allah mum yantade ɗum bisimillah so yi hande fitnaji woɗɗi wadde ɗin e leydi julɗo ɓen question on mo mari jabawol laaɓugol pos ko fi loyingol julɗo ɓen e fi bonnugol islam o joni misal mi jonna mise ɗiɗi mi daro par ce que buyno kalinange wano Gaddafi en landatama fi Libye e wiya ko ɗum Gaddafi nafe l'islam wiyen fus ko ɗum o nafe miskino wiyen fus ɓay hay tawno addede an hewtanima taw wiya eno ɗo geɓal ma ngal ka ɗoki wiyen noon bon a wiyen kadi e tawti kadi Gaddafi ko on ɗum ko bandi ne ko bandi kono hakkude ma Allah bandiyagal wiɗo la ilaha illallah e bandiyagal wiɗo Allah ko sappo bandiyagal ɓeɗongal ko ngal ɓuri koyditade ɓe ano wi le Père, le Fils et le Saint-Esprit woɓɓe maɓɓe wuri ngal addina no wi wowlugol fi Allah ko retardugol tagee ko gon ha ɗum Bernasconi wino wowlugol fi Allah ko retardugol tagee ko gon wowlugol fi Allah ko retardugol aduna o faami donc ɓeɗo wino si nangodiri mi yariya jingude kono janngan haqqi si satti ha satti kadi si julɗo ñaama e hendere tawa ko fi Allah waɗira ko hendere juuɗe julɗo ha juuɗe keɓɓe ko fewndi kon Yaman fof no anndi lanndo raɗaɗo wiyaɗo dogii on ko o wi'i wo ko o julɗo o wi kadi ko sunnitijo
horejo reɓeɗo mummareɓe jomo no wi ko julɗo wi ko si'ajo jonno ndaw arbitrage on annan fewɗo no fecci mo ɓe no wi jaatigi mum e hoore naygal gootal enen ko jaatigiɓe ɓe wona piyede ka ko leydi wona samede mum ko leydi ɗi wona bonnede on bone ɗon ko on ɓuri samude ko miskino jiɓinoɗo on heɓa e joggu tappala kowal lanɗo fewɗo no jooɗi no ñaamude no yarde ɓiraɗan no lootade ɓiraɗan miskino e koye no wareede no bombardede adnan non fof ko jaggu wongu waɗe palestine ngu ngu waɗani hay nokku bi allah bi leydi allah ɗo waali jaggu so wona ngu firawna watno banu israila ngu ko palestine wona waɗede kon sifa ngu jaggu heɓa caa ko mbo wowi hakkude yahangol gadafi wiya yimɓe makko ɓe falaka mo e yawgol suria wiya bachar al assad laamu ngu falaka mo e yawgol yaman wiya abdallah sali le yaman ɓe falaka mo e yawgol palestine wiya israel jonnike palestine ɓe hoore mum ko honɗum ɓe duwano adorde tawi ko ɗum ɗa koyo palestine hetto ɗum par ce que ɗon ko leydi ndin e dimmu ngun e horma on jatta ta ko aaɗen laami yimɓe mum ko kamɓe kadi accuno o laami si ɓen no yehi añande go wi falaka mo ko ɓurno moƴƴude ko wigo régulé to so nanoɗirani nodde men faabo men joɗɗinayi on min ñaawa hakkudeji moɗon waka commissariat maka justice ko alda e bombardugol par ce que ɗin bombardement ji e ɗen kuure wona ɗe samminede ɗon allah ko seede wona e hoore ɓiɓɓe maɓɓe ɗum woni samude koye hoore ɓiɓɓe miskiɓe ɓe annda ɗiriwi woɓɓe ten ko matuɓe ɓiɓɓe ko nani ɗiɗenke no wola rfi janki o wi wo kanko en hannde kaw fewndi ɗon ɓay ɓeygu makko maayi ɓiɓɓe makko ɓe sappo maayi hannde kadi na wonki makko kimmafeni mo ko heddiɓe ta no wuuridi e ɗemmbure mum ɗen taw ɓen ɗon kadi ɓiɓɓe ɓen ɗon kadi e rewɓe mum hewtiɗaki kanko hannde kadi mayi nden ko kon ta ko goɗɗi on na ministre jo wona o directeur jo na o ɗuma ko utanare hakkidi bombre ɗo wo ko directive ɗuma population supporté gadafi nden ɗo yani ɗon ɓengu makko ɓiɓɓe makko fof lutti ɗon est ce que on ɗon heeɓi intérêt oɗo guerre si gadafi yehi ko honɗum nafi o si gadafi laaɓi kadi honɗum nafi mo ɓengu makko maayi ɓiɓɓe makko maayi donc solution on no woɗirayno noon ɓayde nganndi panama américain ɓe mbay fiidi filan ɗon ko honɗum ɗaɗi ko hélicoptére o ɓe ƴetti ɓe joɗɗini ka résidence makko ɓe waɗi lan ɗon fay ɓe joɗɗimo ka hélicoptére o ko ɓawa yewti Washington siɓe wiya ɓe nanngilan ɗo eɗen ndaarde e film uji maɓɓe ka ɓe immita storiɓe maɓɓe haa ɓe joɗna avion a sikkay ko samakala noon ɓe ara ɓe dilo ɗo président o wonde ara moye renio ara moye renio kanko e gouvernement ɓe ƴetta ɗo président on ɓe yaade makko ɓe wawi waɗde ɗum hano ɗum waɗe liɗɗi hano ɗum waɗe Suria ban ndaare hannde Syrie ka wona wiyete ɗo lanɗon char de combat ko ɗon ɗum nanaka char de combat capanɗe joyi darna fewɗina yimɓe kure accika capanɗe joyi char de combat no dari ngam ɓe tutti ha wiya ko fellete ko lanni on ɗo lanɗo ɗo e mo ɗon ha joni no wiyete ko ɓe médiation yimmine wo ligara bon heccanki dernier ultimatum maɓɓe wo koyo ligara ko yo yide makko andinamo o falki ha joni ko fi o falki wona woole fi hen ɗum on ɗon no jogui coopérative molanaɗo kanko e France e Angleterre pétrole makko on ko France tuma aluminium makko on ko anglais ɓen jogui on ɗon ha joni ko wona wiyede wo ko faldi ɗo ceerno si en faamari ŋaccitari hakkille en renseignaji mo hulɗini o takkundule men ɗe naɓo e yimɓe ko ɗum goto ko wino neraɓo sallam Muaz bun Jabal o mati ya rasulullah afano hasabu bima naqul allah ñawiro en ko wonde wolude nelaɗo mati sakalatka ummuka ya Muaz hal yakubbu nnasu fi nnari illa min asairi alsinatihim est ce que yimɓe ɓe no hippoye date naɓe ka yiide si wona bone ɗe ɗelɗe maɓɓe wowlugol ko anda e jingugol tum fi ɗo oɗo kanno weɗa on sigi o kanɗo no resta o sigi wola ko bala ko nani woɓe kare pour ƴetta naɓa waɗa faux arbitrage sati ko kañum wonno juge peut-être ko ɗiɗi tuune si ɗiɗo nangodiri e anda soupçon anda ka probléme o yiwi a ñaawi ɗo jakati ko on wonno hoorejo loni on ko ne ñaawore jonnaynoɗa goɗɗe maɓɓe toon donc la tabufu ma laysa laka bihi ilm ta goɗɗo darano ko alana gandal ko ɗum ɗo wonno watti han ɗimmo mum yewto fi muɗum ka nder hutba wonde aranum ɗum ko ruttagol ka anda ɗimmum ɗum ko accitugol hakkille piiji wonɗi waɗde ɗin haren yawani taɗɗide ñawore malaikaɓe no windude ko wonde wolde ko inna aleykum la hafidina kiramen katibin wama yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid malaikaɓe no takko meɗen wota goto tati ñawore o anda ko jokka ko ko ɗum ɗo ɓurno e moƴƴande eɗen wuri ko hanno e maɓɓide hannde ko ngeheje e nde niwre e o angal ndiyam e o kolera ko jokkeni ɓay enen kan simen on no hawni ha ɗiɗi hitande ɓe se nangodira e soori ɓe nangodiri e kolera enen kan moodi yo allah teddureni ɗum kono noon
artene probléme men ɗin ɗi wawata ñawde ɗin jonitindi allahu subhanahu wa taala ɗi jogani en dowle ɗi fof immoɗen darano ɗen ko ɗum ɓurata e moƴƴande sina ɗum e sikkay no yahade ara ala yahade olo ko tawi allah gandu en sikkude e gayni tawa e gaynani aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار تركي على كفنا يلي من kala kuttu on gebal meɗen kutte meɗen kala ka woni yannanno yalla reeduɓe e turki aɓe ede yaññamɓe feere nde walla jonnuɓe diina ƴelluka wata kayen kadi naɓɓidirgol e maɓɓe e turki allah yo allah waɗu lajene leydi ndi yimɓe doganta sabu nafa oto allah waɗu ndi leydi dogeteɗi sabu lorraji foni e mayri may mo yiɗa wono kokkiti kala guinejo mo homɓe mo ɗon ɗo mo kokkita komo ala paase o ko kala tawo ɓiɓɓe mum ɓe no ɗuuɗi ha wawata fewn ɗo ɗi yeehi yare haji boni ko on jooti kala mo koɓe mo yiɗuɗo wo ko hatta yana ɗo fi bayana no waɗede leydi ma no janggede ɓay no janggede kono on to ko miskine ko ala ko ñaama taw woni hamɓe wuno lawol janngugol ɓe ñammine karam ko mum kala mo ko fof no kokkiti minite fof no kokkiti almamiɓe fof no kokkiti imamuɓe fof no kokkiti mawɓe fof no kokkiti hay rewɓe ɓe yummiraɓe nayi ɓe kokkitaɗo ara si oɓinta kaɓanana fewɗo sakko makko gabor seeɗa anda na seeɗa yummira on faala so yeeyo wartata enen mo yiɗɗa wono fokkiti en torki ala ala taɓintimin ka meɗen yalla fukkinange leydi men ɗin ha wuuren ka meɗen ɗo wuuriren ka meɗen ɗo no fof wuurin ka mum noon bungire leydi men ɗin gollen dina men kange leydi men ɗin wa salli llahuma ala nabiyina muhammadin wa ala ali nabiyina muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin aqimus salat laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal